Umukamarahango w'obusobozi bisaka nagira ngo President Yoweri Kaguta Museveni kusinga karuraka nicyoreka ko abanyayuganda barakunda ubwebembezi bwe. Ebiyabigambo byaba ryahitambiro rya Muhumure umukwenda bwa Chenzigo mu district ya Kagade. Ninyaga kusima abagozi bonyweni abo wakayire kandi akitubiremo akoburu mwebale kusabika President Yoweri Kaguta Museveni mwebale kumusabika. Obusobozi bisakatiro businguzi bw'ahabusinjo buryo mu ihanga enkorakoranire ryo mu Banyayuganda hamwe n'entekateke zaro kugira ngo zihira Abanyayuganda mu bworo. Hati n'ekiro kya hati tuli hano bakuba obusinge bulu kakuba butaro itusobora kubaho hano nabo cyo tumusagikira kandi tuteberwe omuntu wakola ekikorwa kirungi naye otaye kigambo webale baitu otakitaho ngo webale aho otakire omuntu wakola ekikorwa kirungi ogamba webale kati webale niko kongera kumusagika. Ogamaziro bwire bwinja rwetorori hanga ryo no bwarukorondera President Yoweri Kaguta Museveni akaruru otiriho no gomezamo kwegeso bumwe obusinji hamwe n'entunguka okiyogumu abata bedini zona obegisezo obumu hati bali mu itambiro ati ne bayisana ebeni bitubaganizamu bihoyireho kwebaganizamu madina kubo mosha kenera madini omunganda hamuna amahanga abantu bano bangana okujya mu ruhanga wagwera kukimu abantu tebajya mu ruhanga hakusomesebwa nibaramya ebigwire. Aha mukorogo omukwenda ndiya nabo mugisha yayoreka abahereza barakwingana 82 abajweke kanju okugenda mu mission no kwegese kigambo cy'obumwe. Okubekera abahereza abayongera gukora umurimo twakwataniza ari abahereza abasomesirwe kumara mwaka gona kandi tato usobozi ripoti yenye ukajivuikiao wagamba betekanize ujya kubajweka bakuita wahereza 12 abantu abarukurenga 28 nabo batahire mu nyikirizeje. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze.